أشهد أشهد أن لا إله أن لا إله إلا الله إلا الله يا كنو لا مسكالي أما كنا جو مجان لانكسي بكا 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 ديسي بكا ديسي بكا الله إن الله إلا الله إلا الله وأشهد وأشهد Iliyaasilleen kaasee du'a bu'uura waaqayyootiin na fuudhee dachaa lafeen keessa guutte tokko keessa na dhaabee jira. Kunnoo dachicha keessa lafee adeemsise. Yaa mucaa namaa lafeen kun jireenya qabaachuu in danda'aaree naan jedhee jira. Ani immoo yaa waaqayyo gooftaa kana sii duwwaatu beeka jedheen deebiseef. Ammas lafee kanatti raajii dubbadhu yaa lafee gogaa laal yaa lafee gogaannan dubbii waaqayyoo dhaga'i jedhi naan jedhe. Waaqayyo gooftaan lafee kanaan kunnoo ani hafuura sittan galchaa atis in jiraatta. Ani ribuu si keessa nan kaa'a foon sittan godha gogaa sittan uffisa hafuuraas si keessa nan kaa'a atis in jiraatta. Yommus ani waaqayyo akkaan ta'e in beekta jedhii jedhee jira. Kanarratti ani akkuma inni na abboome raajii nan dubbadhe. Utuma ani raajii dubbachaa jiru sagaleen in dhaga'ame kunnoo wanti tokko in sosochoote. Lafeen sunis walitti hiiqee lafee ofii isaatitti in dhiyaate. Yommus ani isaan ilaale kunnoo ribuun maal isaan keessa kaa'ame foon isaanitti godhame gogaanis isaanitti uffifameera. Garuu hafuurri isaan keessa hin turre. Ammas anatti dubbatee jira. Yaa mucaa namaa hafuurichatti raajii dubbadhu waaqayyo gooftaan yaa hafuura golee afranuu keessaa hoottu akka jiraataniif warra dhuman kanatti qilleensa'i jedhii jeen. Anis akkuma inni na abboome raajii nan dubbadhe. Hafuurrinis isaanitti in gale. Isaanis jiraatoo ta'anii miila isaaniitiin in dhaabbatan isaan maca baay'ee guddaadha turan. Ameen. Hallelujah. Akkan. Nauma calii calanqoo dhaqee calii calanqoo ni beektaa miigaa? Hin beektu calii calanqoo? بيغا Namuma calii calanqoo dhaqee miila bakar waaree qaamata 500 duraatii fi gartee abbootii akaakayyo abaabilee teenya tachi dhumte san arraan tana lafee waa xiqqishoo jira. Sanuu taabaluutiin jirtu lafeen caccabxee hurrooytellee wal keessa naqamte namni addan beeku. Lafuma sanirra dhaabbatee yaa lafee rabbiin na ajaje. Ani ergamaa rabbiiti. Ajaja rabbiitiin raawwadha. Lafee waliif deebi'a. Lafee xiqqishoo takka laal caphaan takka lafeen nama tokko nama kaanitti hin seentu. Teetis tiyyas teetitti hin seentu. Namu lafeen hundi lafee ifii wal barbaaddee wal sosochootee tafii qoftii walitti dhuftee lafee callaa taate. Sun booda foon kottutti deebii bakka barbaaddee rabbiin na ajaje. Foonis dhufeetiin lafee san guute. Coraa irratti uffifame. Coraan uffifame. Sun booda namuma ta'e jiidhaa goggogaadha ture duraan. Amma jiidhe namuma jiidhaa amma du'ete. Amma ruuhii keessan jira. Yaa ruuhii rabbiin na ajaje bakka jirtu hoottuu foon kana keessa gartee waan kana keessa seeni. Maaliif haa jiraatoo taani ruuhiin dhufeetti keessa lixe.
ruuhiin hundi foon jasada ifiidhaa san qofa keessa lixan. Khalaxuun hin jiru. Hoggaasan isaan hundi miilaan kaanii dhaabbatanii yalla barakadhaa nageetti akkasi kutanii jechuudha. Waraana guddaa akka calii calanqoo. Kun dandeettii rabbiiti. Isqeelii godhe. Amiin. Itti fufaa ustaas. جزاكم الله خيرا يوزر الله إن الله إلا الله إلا الله وأشهد وأشهد أن محمدا أن محمدا عبده عبده ورسوله ورسوله وأشهد وأشهد أن عيسى أن عيسى عبد الله الجنة وأن الجنة حق 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 ما شاء الله وانما أن أما جدي كان أفان أرموتين جنشي أيه الرقاهم بها الرجان بها كبراء كهنجري خبراء كنجري رقاهم بها رجان به نبي محمد نبي محمد قبرتش ربيته قبر رقاهم بها رجان به عيسى إيسان يوكان يسوس كريستوس يوكان يسوع كريستوس قبرتش ربيته قبرت ربي تو إرجما إسرائيل قفته إرجما إسرائيل قفته المواقع أكهنتاني ilma waaqaa akka qalbii kiyyaan dhugoomse qalbii kiyyaan dhugoomsee ragaa hin ba'a. ragaa hin ba'a. Jahannam jiraatuun Jahannam jiraatu dhugaadha. dhugaadha. Rabbi rabbuma Rabbi rabbuma Yesuus namuma. Yesuus namuma. Maasha Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rabbiin istiqaamaa siif haa kennu. Rabbiin nama gadi dhaabbatu si haa taasisu. Maasha Allah. qabattee jirtaa islaamummaati abaataa fi sabrii siif haa kennu. Kanaafuu ibnu itti fufi. Maasha Allah, maasha Allah. An dhumarran dhaamaa fi ergaa waan dhaamuuf ibnu itti fufi. Baga Rabbiin si deebise. Amma wanti si Amiin, dhaama waanuma tokko qofa siif dhaama. Waanuma lama siif dhaama. Aye. Obboleessa musliimaa bira jirta. Inni si jabeessaa yoo na achi hordofan warri Rabbii tokkochatti amanan mu'minaa jedheetiin hin obboleeyyan jedheetiin hin dubbate yoo na achi isin obboleeyyan keettu si jibba yoo ammootiyyuu islaaman ta'in jechaadha. Hojii Nuti biraa. ammootiyyuu hawaasni ati itti dhufte ammootiyyuu si jaalata. Rakkoon kee rakkoo kenna. Rakkoo si gaafata. Lammaffaa ammootiyyuu ibaadaa kan kee, gabbartii kan kee,
amma rabbii kan kee yaadatu ammootiyyuu hin irraanfatini salaata kan kee soomana kan kee wanda sila ammootiyyuu rabbiin walitti si dhiyeessu irraa akka salaatu godhi ati obboleessi keenya kan musliimaa jechaana jabeessiinillee barumsallee bakka silaa ammootiyyuu inni baratuu danda'u bakka ammootiyyuu gaarii geessiini haala taniin akkati haa baratu itti fufa obboleeyyan dhiifama amu. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salam warahmatullahi. Wanti jechuudha si shakkeera maaliif dubbiin afaan keetii waan dhaloota biyya sanaa taateef dhaloonni biyya sanaa maaliif hundumaa akka musliimaatti waan fudhannuuf an musliima ture jalqaba garuu harka maaliif warra argee kun beeytee wanniidha amantii kiristaanallee yoo ta'e waa maanaa amantii musliimaan hoo beekaa'u. Yaa dhugaa dubbachuudhaa fi harka kee istir harka kee yaa kunoo laa masqalee amma kanaa ga'u mucaan lakkasi bakka adiisi nuti sobaan iyyaanu rabbiin si qajeelfatu warri dhugaa kana dhugaatti hin fakkaanne waan jiraniifanii baga rabbiin si qajeelche anis ergan qajeele reefu ji'a laman ga'a baga rabbiin dhugaa kana qajeeltuu kana baga rabbiin si kennee baga rabbiin gara dhugaa kanaatti si qajeelche jabaadhu amantii kee irratti jabaadhu duubatti hin deebi'iini lolli meeqa waanti meeqa yoo jiraate iyyuu duubatti hin deebi'iini cimii obboloota kee kanaa waliini rabbiin amantii dhugaa kana baga siif kenne rabbiin baga si qajeelche rabbiin baga dhugaa kanatti si fidate jabaadhu obboleessa kiyya siidan jedha warri kaan dhaabse amma assalaamu alaikum Waalaikum salaam warahmatullahi. duraan dursee obboleessa keenya baga rabbiin karaa sirriirra deebisee kanuma irratti rabbiin haa jabeessu ammallee jabaadhu hedduu gammannee jirra obboleeyyan teeta musliima wajjin amma booda wanni riileeshinshiipii kee jabeessuuf yaadi rabbiin karaa ifiin fedhurra si deebisa amantii teeta duraa irratti waan kana irraa haquuf yaalii godhi maashaallah tabaarakallaa ji'i jira rabbiin irra si haa jabeessu akkaataa salaataatis baradhu akkaataa quraanallee barachuuf yaali yaa jiruu duniyaa ta'e namni waan kana hedduu daggatata ni daggata jabaadhu Sheekh Odina walin kun nafsa ganama bakka ni jira baljiisi itti karaan waan itti karaan ni jira Sheekh Jibril bira duraan ganama Sheekh bira deemnee karoora qabnaa sanumaaf waa bakka asbarra yoon qabaddoon anjee ayyee qabadee bakka waraabbii waraabee ni garse ganama isaanis. akkas inshaallah ayyee dhiiseeraa kana Ahmad obboleessa fayyaa dhaabbadhu dhiiseeraa kajoo fedhe shahadaan qabadha jeeti. Akkas. Eenyu ture ustaadha? User maqaan kee eenyu ture duraan? User ture. Tolasaa ture. Tolasaadha. Bareedamaa Tolasaanis dhiifadhu. Yoo islaama keessaa maqaa jaalattu qabaatte moggaa himadhu. Yoon qabaannes yoon barbaannes dhiifadhu. Tolasaan bareeda. Ustaadha Tolasaan waa ni balleeysa? Tolasaan inni Ndagamu. bilisummaan dhaga'ama. Ani duraa fi garuu maatiin kan hundinuu musliimuma turanii gaafa tokko akka tasaa dogongoree ture waggaa 3 dura. Ayya naguma dogongorte. Ayyeen akkanumatti namni natti haasa'umaan akkas guyyaa 3 akkas wanti peentee keessa ture eegas immoo keessaa deebi'e. Garuu shahaadaan qabanne ustaaza bira dhaqeetini akkanuma fedhuma kiyyaan bakka akkanuma deebi'ee islaamummaa niyyaan islaamummaa qabadheetuma jiraataa ture malee shahaadaa qabadheen ture namarratti. Aywa. Tole bareedaadha. Nama erga achi keessa turte waggaa 3dha achuma keessa turte.
bilisumma. Aloo? Hin dhaga'amu bilisumma. Guyyaa sadii jee na fakkaata. Guyyaa sadii moo waggaa sadii jette? Guyyaa sadii qofa keessa ture irraa deebi'e garuu shahaadaa hin qabanne yani. Waggaa Ka sadii jara jette miti? egaa achirraa as waggaa sadii dura. Hagasan cal jettee hirma teessa? Een cal jedheetuma taa'aa ture. Amma dhagaye ani dura ani akkuma niyyaa kiyyaatitti gama islaamummaa niyyaadhaan deebi'e malee achi as amma miidiyaa kanarratti dhaga'uu jammaree waa'ee namni yoo takka dogongoree dirqama shahaadaa qabsiisuu qabanii jedhanii akkasitti dhaga'eennaan dirqama fudhachuu bahuu qaba jedhe. Aywa. Khair inshaallah. Khalid jirta? Namni nyaanne inni jira. Naani jirta? Naani? هلا أستاذ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Shahaadaa qabsiistaani? Boleessa gay. لا لا أستاذ كبسي ساسوي سنجرت. Sii dabarsine nuti immaa. Nuusi dabarsee afaanuma arabaatiin jiif. Musliima ture waan ta'eef afaanuma arabifaati yeroo deebite rakkoon qabu. لا أستاذ أنا سداد كبسي. La hawla wala quwwata illa billah. Hayyee rakkoon tokko hin jiru. Nama biraa dabarsina. Jala taa'e kaafaa godhe. Maal hojjetta reezi? Inzil. Ay. Miseensa garee shahaadaa keessaa gasha qo'e. Dhiifama bilisummaa tole. Rakkoon qabu. Hayyee. Amiina seeni. Garuu xiqqoo shabakaa kiyyatu rabbasha malee shabakaan kiyya nan darbuu danda'a. Bakka amiinaan kun on seenne Seentee jirti. seenteetti na biraa mul'attu. Wal bira kaa kalaasitti fufa. Okay. Warri ani mooditaran qabu wal bira kaaya. Ani moo rakkoo natti mul'ataan jirti. Ishi. Amina jirta? Waan maal jira koo jaan guddisa. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أمين الشهادة قبسي أفان عربيتي. ها؟ شهادة قبسي. Shahaadaa akka qabsiiftuu si waamne. أهلا أستاذ. Kunoo bilisummaa si bira jira. Harka kee mirgaa ol qabi boo quba tokko quba deemaa ol qabi. Ati qabsiisi. Ayyee qabeetiin jira. Amiina itti fufi. La hawla wala quwwata illa billah. Dubara nu qabsiistu hin qabnu. Ustaazi itti ufaa bakka. والله nama nama qaanes. أي أستاذ. Itti أفان عربي أفان جبتني. jeef. Ari bifa qofaan. أي إيش؟ أشهد Bilisummaa jedhe. Bilisummaa. Bakka isaa akkuma jedhe.
إنك عم سدي سبري Amman dhaga'ama. اتفو في شيء ولين Ayyee jalqaba. أشهد Ashhadu أن لا إله an laa ilaaha إلا الله illallah وأشهد wa ashhadu أن محمدا anna Muhammadan عبده abduhu ورسوله wa rasuluhu وأن عيسى wa anna Isa عبد الله abdullahi ورسوله wa rasuluhu. ما شاء الله ما شاء الله الله أكبر الله أكبر كسبه كسب الحمد لله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. خير إن شاء الله تماسجيني جد ترجيرا يوغا لنتي ما بدانا تملو تفكات شبكانكو أيه سيني قبا natti mul'ata hin jiru tole sagalee isaa dubbachiisaa meeshee tamasgeen sagalee mo'annaa geelle አየ ሰላም ናችሁ ወይ? ሰላም ነው እንዴት ነው እግዚአብሔር ይመስገን ሰላም ነን። ሰላሚ ነው ምን እንታዘዝ አየ ያ እስቲ የምታወራው ነገር ሰምቼ ነው እኮ የሆነ ጥያቄ ስላልገባ ምንድን ነው ያልገባህ ሸበካ ቆቴጆ በኝ እኮ ነው የሆነ ወንድምየው ገና በቃ በኦሮምኛ እንደዚህ እያሉ ነው ይላል። ደግሞ እሱ የሚለው ነገር ለኔ አይገባኝም። ምን አልክ አልሰማንም ያ ደግሞ ለኔ ኦሮምኛ ግን አይገባኝም። እሱ ደግሞ ኦሮምኛ ለሱ ይገባኛል። በቃ ኦሮምኛ እነሱ እንደዚህ እያሉ ነው። በቃ እኛ ስለ ሃይማኖት እያወራን በቃ እነሱም እንደዚህ እያወሩ ነው ሲል እኮ ነው። አይ ብዙ ነገር ለኔ አይገባኝም ሲል አሁን ገብተህ እስቲ ትጠይቃለህ ወይ እኮ ነው ሲል እኮ ነው። አዎ ጠይቃለሁ አልኩ። እስቲ ገብተህ ጠይቅ ብሎ በሱ አካውንት ገባን በቃ አላስገባችሁም። ደግሞ በኔ አካውንትም ገባ። ኦኬ በተመስገን መጣ ማለት ነው። ያ አዎ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰው እንጂ አምላክ አይደለም ብለን ስናወራ ነበር። በመረጃና በመስረጃ አስረግጠን። አይ ስለዚህ አንተ ምን ብለህ ታምናለህ? ኦ ያ በዝ እሱ የእግዚአብሔር ልጅ ነው። በሱ ላይ ካላመናን ያው መንግስተ ሰማያት ማግባት አንችልም ብለህ ለሱ ነገርኩ። ለሱ ሲነግር ደግሞ እኔ እሱን አልቀበልም ማለት እሱ ራሱ ልጁ በፈጣሪ ስም እሺ አይ እኔ የሚያምነው ነገር በቃ እኔ አንድ ነገር አውቄ ነው እንጂ ሳላውቅ እኔ ዝም ብዬ እኔ አላምንም። ከሱ ጋር ብዙ አውርተን ነበር። በቃ እዚህ ከሆነን በቃ አስገቡ አላ እናንተ ግን አላስገባችሁ። በቃ ትይቴ ልንወጣ ስንል አሁን ደግሞ ጠራችሁ። ጠራው እኔ የምልህ አንተ ኢየሱስ አምላክ ነው ብለህ ታምናለህ? ያ ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክ ነው ብዬ አምናለሁ። እኔ እንዴት ሙጨቲን ጉ ማሊፍ ነው አማለልቲ ፎቶ ረከስ ያመዝ ገቀረገሽቲ ሙጨ ማልኑ ጎቹ ጌታ ፎቶ ከቀየርቴ አመነ አይ ለኔ ምንም አይገባኝም። ግን ኦሮምኛ ግን አብሽር ችግር የለውም። ለሱ ይገባኛል፣ ግን ለኔ አይገባኝም። ግን ለአንተ ይገባል። እኔ በአማርኛ ነው የማወራና ኢየሱስ ክርስቶስ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ እኮ አምላክ ነው ተብሎ አልተነገረም። ማለት እኔ አምላክ ነኝ። ልጁ ግን ወንድም ያለ እሱ ግን ምን ይላል? ኢየሱስ ክርስቶስ በእናንተ መጽሐፍ ላይ ራሱ እሱ ሙስሊም ነኝ እሱ ሃይማኖት ሙስሊም ነው ሲል እኮ ነው።
ኢየሱስ ክርስቶስ ሃይማኖተኛ አይደለም፣ ኢየሱስ ክርስቶስ አዳኝ ነው እንጂ ሃይማኖት የለም ለሱ ብዬ ነገርኩኝ። አዎ በእኛ ደግሞ ኢየሱስ ክርስቶስ ሙስሊም ነው፣ ሰው ነው፣ መልእክተኛ ነው። በመጽሐፍ ቅዱስም እሱ ሰው ነው፣ መልእክተኛ ነው በመጽሐፍ ቅዱስም እንጂ አምላክ አይደለም። አየ እሺ አንተስ ወደ እነሱ ራሱ እኔ አልሄድም አልኩ። እንደዚህ ሲል በቃ አይኔ አልሰጣም እነሱ ይሰጣሉ፣ እነሱን ገብተህ በአማርኛ ትጠይቃለህ ሲል በቃ ምን ችግር አለ ብዬ በቃ እኔ ገብቼ ጠይቃለሁ አልኩ። በቃ በእኛ መጽሐፍ ላይ እኔ በቃ ሲያይ በቃ ብዙ በቃ እንትን ሆናለሁ ሲያይ በቃ ምንም ቦታ ላይ በቃ ኢየሱስ ክርስቶስ ሃይማኖተኛ ነው ሙስሊም ነው ምንድን ነው ብሎ ያወራል። እሺ አሁን ኢየሱስ ሙስሊም እንደሆነ እንድናስረዳ ነው ፈለከው? ያ በእኛ መጽሐፍ ላይ ያው ኢየሱስ ክርስቶስ ሙስሊም እንዲሆነም ያው ማስረዳት ነው የሚፈልገው። ከመጽሐፍ ቅዱስ ነው? ያ ከመጽሐፍ ቅዱስ መጽሐፍ ቅዱስ ላይማ የለም፣ ቁርአን ላይ ነው ያለ። መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ኢየሱስ ሰው እንደሆነ ነው የምናገረው። መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ሰው እንደሆነ ነው የምናገረው። እንዲሁም መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ኡስታዝ jecha islaama joo kan afaan amaaraatiin ibsaa fi sanboota wangeela yohannis boqonnaa 5 kanneenaa fi fedha kiyyoo osoo hin taane fedha isaan ergii raawwachuuf hin dhufe kan jiru. አየየው እሺ ጀደ ኢንሻአላህ እና ተመስገን ኢየሱስ ክርስቶስ የሰላም አባኩል ኢየሱስ ክርስቶስ ሰው ነው፣ የአላህ መልእክተኛ ነው፣ ለአላህ የምታዘዝ ነው። ገብቷል? እስላም ማለት ደግሞ ለአላህ መታዘዝ ማለት ነው። ለአላህ መታዘዝ ማለት ነው ትርጉሙ። ኢየሱስ ክርስቶስ ደግሞ ለአላህ ሲታዘዝ ነበር። ለምሳሌ ዮሐንስ ወንጌል ላይ ብትወስድ ምዕራፍ 5 ቁጥር 30 ላይ እኔ አንዳች ነገር ከራሴ ላደርገው አይቻለኝም፣ እንደሰማው ፈርዳለሁ፣ ፍርዴም ቅን ነው ይላል። ይህ ማለት አሁን እኮ እሱ አሁን ስለ እስልምና ሃይማኖት አሁን በቃ አሁን ገብቶታል። ግን ሆኖ በቃ ልጁ አሁን ያወራ ነገር እኔ ለኔ ምንድነው ያልገባ ነገር በቃ እሱ በእናንተ መጽሐፍ ላይ አሳ ያለው ሙስሊም ነው የሚለው ቦታ አለ። እኔ እስካሁን ድረስ ያልሰማው ቦታ እንዴት አድርጌ ነው የሚታሳየው? እሺ ቆይ ማንንም በቃ በማንም ቦታ እኔ ሊከኝ እኔ ገብቼ ጠይቃለሁ ብዬ መጣሁ። በቃ በእኛ መጽሐፍ ላይ ካለ አው ይሄም ጥያቄ ነው አሳዩን። ይህ ደግሞ በእኛ መጽሐፍ ላይ በኔ ላይ ኢማኑ ይላል። ደግሞ ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱ በኔ ላይ ኢማኑ ይላል። መጽሐፍ ላይ ራሱ ኢየሱስ ክርስቶስን ካላወቃችሁ መንግስተ ሰማያት የለም ይላል። ኢየሱስ ክርስቶስ በኢየሱስ በኩል መንግስተ ሰማያት የሚኖሩ ይላሉ በእኛ መጽሐፍ ላይ ራሱ። ይሄ እንደዚህ ብዬ ሲነግር ልጁ በቃ እኔ እንትን አልሆነ ማለት ኢጆን አጥጭፉ ፈካታ ወንት ትፊለቹ እንደደበ ቆይ እስቲ አንዴ ወገኔ ዋን ወል መረጤ ዱላ መረጤና ነድደ ጆማል ወየ ነጥጭፉ man wanti suuraa wayinatti fiddee kan wal fakkaatu naan jedhe select two objectives that are the same shape naan jedhe yeroo meeqa xalabeen dadhabe amma na darbachuuf maal wayya osoo daqiiqaan hin dhumne wanta sagalee irra kaadhu sagalee dhaggeeffadhu lakkoofsa tuqee inni sin jiru sana achi bakka sanatti akkasi okay ayye D B E U G huh D B E U G D B E U G yaa akhi ustaad ani na waasheen jettu naan galuun ishee nama jette bareesu wayya PP 0 no maal naan jettan isaan kana dhageessaniittu sen U A irra deebi'e annan qayyare irra deebi'e eshi kwa tokko mokkoree kee select objectives the page kan wal fakkaatu hin jiru jo eshi irraan deebi'e oda geessanatti waan oonatti dhagaamuu diddee nan bana qoyaa B F